الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami hadaratsin kamu hakabiaksahan waktu sing kita niyo gumanap na isab kami pangadjian hakabiaksahan pangadjian sing kita niyo amin way pa kaya kakantian na to masi-masi imawdo taniyo bunga sin pag-iman. Salita imbunga sin pag-iman iabutan sin kita niyo amo na inimingat inipon patag-ipon. Ma'rifatul abdi rabbah. Ingatun si manusia in nagpapanjari kaniya. May tayad to mga tuan, unuto din maksud niya. Sabab, magkagunahan kita niyo karayawan ding hatuhan. Bangkitan niyo magkakunahan dayaw rin nga pagkahinato. Yad turid to impuunan sing karayawan. Dahil nga sababian mga tuan, balikan na to magkakunahan kita niyo karayawan diya dunya. Dahon taniyo ing karayawan paadlaw ka na ka na. Iwan ni kami taniw rendi ing karayawan. Na. In pag-ingat, sin manusia tudyo pa nagpapanjari kaniya, hikalano sing ginhawa. Bang dihad tutuan, magkagunahan kita niyo lano, magkagunahan imbaran taniw, baran bata-bata, baran taumaas, baran uno-uno na yung gulalan, magkagunahan kita niyo baran malano. Ada punim paglano yan, daakan sin Allah Ta'ala. Damikian, impaglano yan, amunan ing kanunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, hasabab sin paglano, tathiruha, yan dunhan ing kasutsiyan. Bang wayroon paglano,
wala dunhan ing kasutsihan. Bang wala dunhan ing kasutsihan, yan dunhan ing kalummian. Bang dunhan ing kalummian, wal iyadu billah, yan dunhan in hinang kalumuan. Mga tuan, ampain taulumanu, wayroon samu niya piyakarisin Tuhan pa dunya, diaitaan kamu ing kamu original malanu, indatungan niyo pa dunya aun malummi aun malanu, doon sadya kamu hamalanu. Labi aula, mig kamu ring dunya, nagdarara kamu sing kalanuan. Dahil nga sababian mga tuan, amuyanin halga, amuyanin bunga, iwan amuyan may ta dihilan na to. Dihilan na to. Sa halga inilmuin. Nahtammu biha kasira. Dihilan na to halga sa taud-taud. Balikan na to. Hangkan na to dihilan halga. Magkagunahan kita ni ulanu. Magkagunahan kita niyo kasutsihan. Dahil Allahu Ta'alin lanu. Dahil nga Tuhaning kasutsihan. Kaya sulayan na to na lanu di nga tao. Amin lanu, kita niyo nag-study, kita niyo nag-ingat. Sa wala na to, study, wala na to ingat. Yung paglano, yung pagsutsi kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, aturan yun na lanu na to. Napakay piyagmaksiyat pa Allahu Ta'ala. Ilingkat sintao, napakay pagmaksiyat pa Allahu Ta'ala. Na, dahil nga sababian mga tuwan, ing karunahan na to maglano, nayaw ni natulan. Ing karunahan na to magsutsi, nayaw ni natulan, unin natulan yan. Antariki ma'rifatillah. Suway laway reng haran, ingatunin nagpapanjari. Aturayan tuan. Na, ing kanabihan iwan karasulan dia aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala at tiap-tiap masya nila. Amo na yung pagtawhid. Dahil nga sa rabian, biyay tahapangadyan haulihan ini, amo na yung kita ni hulihan umat, nahtammu bitawhid. Limadha? Da'watul anbiya. Da'watul rusul ila umamihim. Sabab amo yan, indaakan sinallahu ta'ala. Hakatan kanabihan, iba nakatan karasulan, harap pa ummat nila. Haparman si mahasut si mahatinggi. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Mattan tuod palman sinallahu ta'ala. Bangin Allah Ta'ala mamayta na mattan na para kala dakula. Misanin Allah Ta'ala walay na mayta mattan sa daing kanya na subay na to na pagkakaran. Ang pamayta na to mattan, iwan bukun mattan di na to manjari pagkakaran bang bukun doon yung kabayaan sintuhan. Aun katitipuhan. Inallahu Ta'ala wala niya tipin ipon niya, wala niya liya uganin ipon niya sumagawa bangin manu siya kimangi, wala siya rimayaw riya dunya, wala siya limanu, wala siya nasutsi,
wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Paman si mahasud si mahatinggi, wala kami ng laog kanila. May wala ng laog. Biyaway ta sintuhan indan hikalano kay mo. Biyaway ta sintuhan indan hikasutsi kay mo. Sarawa, simhiya kauringaran kabayaan sintuhan, miyad tukaw paraan kabayaan mo. Impangatod mo malumi, sa hatulan sincara sintuhan, lumo. Impangingat mo sutsi, sa wala doon man inatulan kabayaan sintuhan, na dubol lumo. Dahil nga sa babiyan, pamung si mga tao, naglumo-lumo. Aturayan Tuhan. Na. Paman si mahasud si mahatinggi, walakad baas na matantuod. Naparana mo. Nakapara kami karasulan. Fi kulli ummatin hatiap-tiap masa. Hatiap-tiap umat. Unim maksud na nagpara kanila yan. Ana ibudullah. Ampa sila manunggali magtag-ipon pa Allah Ta'ala. Amo yan maksud, amo yan imbisyon iwan mison sing kanabihan iwan karasulan kahinapusan niya junjungan taniw alaihi salatu wassalam. Maglano. Iwan magsutsi. Impangasu, aw ni paglalano, awn. Awn ni pagsusutsi, awn. Awn bayad niya, awn. Awn tungbas niya, awn. Way lumuhay. Pialuhay kita niyo sin Allah Ta'ala maglano. Pialuhay kita niyo sin Allah Ta'ala magsutsi. Ingkatan da akan sin Allah Ta'ala kato hinang wajib iwan simbukun wajib pialuhay kita niyo sin Allah Ta'ala. Sa imahunit mga tuan, amin sumula nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Sa kawa, naanad manin tao sin malumi, naanad manin tao sin hinang kalumu-lumu. Sin hinang malumi. Way na kanila. Way nakasigpitan lumaway kanila. Ay may taed do. Para anunsin sayta na pangatod nila. Para anunsin sayta na pangdungog nila. Uy, maingat pa karayong saytan yan. Maingat. Dahil nga sa babyan, madto kita niyo palawiin ingat din kaniya. Ampeng kita niyo kaya lalawihanin ingat. Nawang kita niyo ri madto patunggal. Way nahikarwa niya. Na mga tuan, naglano sadya kita niyo, sing kabayaan na to. Nagsutsi sadya kita niyo, sing kabayaan na to. Wala doon ning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kad baasna fi kulli ummatin rasula ana'budullah. Inpardakan na mo kanila yan. Paman sin Allah ta'ala, hatiap-tiap kanabihan, iwan hatiap-tiap karasulan, hipatunggal sa diyang pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ang kaagit sintunggal. Ay ikaw masasat sin dunya ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ay ikaw matipo. Ay ikaw masasaw. Ay ikaw mabimbang. Maita. Matauding karayawan hadarat sin Tuhan. Dahil sing karayawan dia dunya pasaw kataan. Nabang iniri kita niyo makad to. Palano kabayaan sin Tuhan, pasut si kabayaan sin Tuhan, si move na imano siya hahinang malumni. Katarihan na si mano siya ninang malumni.
may tayaddo, malumi. Bukon na siya an tariki ma'rifatillah. Bukon na siya labay rin nga pag-ingat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa bitaatihi, magtaat patuhan. Hikatu bi'ibadatihi, magtag-ipon tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga to. Na. Sumunod. May takagunahan na to. Amo na inin taalukan singkatan ilmu. Ilmu. Puunan singkatan ilmu. Sabab. Huwa alladhi akhraja al-Arab min ash-shirk ila at-tawhid. Hasabab sil ilmu ini. Hasabab sing kasutsihan ini. Hasabab sindan ini. Nakakuha imbang sa Arab. Dahing hapagtuhan sa taud-taud. Impatuhanan simbang sa Arab jahiliyah zaman sing Quraisy. Labitong gatustuhan. Yaon sa jajaman nila, kauman nila. Labitong gatus. In maraya usog, in Tuhan niya maraya usog. In mangi usog, in Tuhan niya mangi usog. Bangka kita ang sinhansam. In mangi usog, nagtutuhan siya hansam, magbinasa. Aturayan tuan. Sa kawain behad, turagbus. Wala sila sumud sulwa. Hangkan na sila nagtuhan behad turagbus. Sa baba pamaham nila. Amod tim magdaka nila pasulwa. Tayan tuan. Na. In ilmu pagtuhan, amon lang na ma'rifatul Rabb, imingat sin pagtuhan tunggal. Huwa alladhi akhraja al-Arab min ash-shirk ila at-tauhid. Nakaigin Arab. Dahing hakasirik, harap papagtawid. Harap papag-iman sa bundal-bundal. Uno pa. أخرج العرب من الظلم إلى الحق والعدل. Nakapindayin Arab. Dahing hapag-anyaya. Dahing hapag-laog. Harap pakasabundalan iwan pakaadilan. Unong sabab niya. Pag-iman sa bundal. Panauhid sa bundal. Amo yan imatan malano. Amo yan imatan masutsi. Magkabunahan kita niyo mga anak kapo. Abihan dagbus. Mari kita niyo pamasa. Imasa na to ini paglalano, ini pagsusot siya katansin. Gaman limumi. Uy, meta yan. Sabab in naglano sin, in atulan kabayaan sin. Bangyad to in atulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usog marayaw. Imanga sila matawdagta. Miyagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan pabihad to,
Ang pausog mariorang kanila. Makauna pa imiskin. Pasurun sintuhan sulga. Ibuhan tahun. Makauna ring harayahan. Tulayan tuan. Nakaigin Arab. Dahil nga pagsirikan. Nakakadto sila yan tiyan nila papag-iman sa bunal. Papanawid sa bunal. Hikarua. Nakaigimbang sa Arab. Dahil nga pag-anyaya. Nakadto sila pakasabunalan. Iwan pagkaadilan. Matan paglano. Matan kasutsihan. Ang pawirong dapat mga tuwan. Way wakto siyang pag-ig na to diya dunya. Ing kamatay, kumugdan hatao na sa sakit, iwan haway tao na sa sakit. Kuno-kuno na sadya impargantaan kaniya. Dahil nga sabab yan. Bang matao din pagsadya na to simpagkaon mapun may na at dumiwan adlaw. Lawi in pagsadya na to sin dahon pakamatay. Dahil nga sabyan, ayaw kita niyo maligap. Simbya na hay nilingkat, sindun niya. Ayaw na to, mainusan. In pangaharad tanyo, silingkat sinadlaw ka na. Kanda siyo. Hama nga sila, wala naglumi-lumi, wala naglumu-lumu, di hababaw singgumi, sa inhinang nila. Miyaw sila papaglano, miyaw sila papagsutsi, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, antariki ma'rifatillahi wa ta'atihi wa ibadati. Amo yan mga anak po. Sabab bukon kumagulalan patao. Bukon magpakulal hataw. Sa kawa, kita nukulalan sintuhan. Fi jannatin mukramun. Mga sila yan hasulga. Magdapa-dapa sin karayawan. Honorable sila. Hadlaw ka na. May tayad to. Sabab naagad nila. In paglano, iwan pagsutsi, karayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno patuan. Nakaig na rin nga kasirik. Nakaig na rin nga paganyaya. Iwan, nakaig na minadjahli. Nakaig na sila rin hakaawam. Naharap nila pagkain. Ilalailm. Harap papanghati. Buko na maghati tao ibang tao. Buko na mag-ingat tao ibang tao. Di kakunahan mag-ingat into ibang tao. Nakawaing kakunahan, ingatun na asin tao, hisiw nagpapanjari hatao. Wala na to man ingat, hisiw nagpapanjari sin tao, in nag-ingat sadya, hintao iwan hitao, na yan na yung pag-abo. Maita. Aun marayaw usog, aun mangiusog. Aun dayahan, aun miskin. Ampain tao malano. Ampain tao alawang kasutsihan. Amin tao minig de nga kaawam. Miyadto siya papanghati. Di mag-aabo. Maita. In pag-abo lasun. In pag-abo mahinang apa. In karayawan mo. Turayan to.
Ayaw na to kalupahan. Aun nag-abuha masa na kauna. Hauno na sila. Aun na nag-abuha masa ini. Hauno na sila. Suway na to di kalupahan. Nauno pa na hinang. أخرج العرب من الشرك والظلم والجهل نائج Arab dengaw من الضلالة إلى الهدى hasabab simpag iman hasabab simpanauhid minig nin Arab ding kalauman harap pa kain harap papamandu. Ilingo gababaw singgumini medtin tao pakalaungan. In tao miyagada pamandu welingog. Dahil nga sabab yan ha pamarinta sin Islam. Biyay ta sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Bang mandi da magkupur. Sing kupur. Makakuha din nga ka-Islam pagtaatin nun nakura niyo. Mayta. Marayaw isa-isan niya imangidang simmalinguging kauman. Naturan yung hindi matuhamasa na to ini. Bang man siya wala na namurtad, magtaat ka mo kanya. Siya rin nakura. Dahil simmalingugin hang kalauman. Dahil malingugin hang kakauman. Dahil simmalingugin hang kahula. Sa isa niya nasadya. Na. Aturayan to. Pila na. 5 na. Hasabab sing kasutsihan. Iwan sing paglano. Nakaigimbang sa Arab. Minat taparruk wal ikhtilaf ila al-wahda. Nakaig ng Arab. Dahil nga pagtumpok-tumpok. Dahil nga pagkaniya-kaniya. Dahil nga pagsulang-saling. Harap pa kain. Ilal wahda. Papaghambuok. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Mangannal kita ni umarayang. Kung sad to Arab sadya. Sa sila'y nahunahan. Al-Arab wal-Azam. Bang sa Arab, ibang bukon bang sa Arab. Nakaig sila rin. Magkakunahan kita niyo mga anak kapuha masa na tuwini. Imbanus sinni mati anughara kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya dagbos. Wala na to. Kaya pag-enjoy hakabayaan sin Tuhan. Pag-enjoy na to. Hakabayaan sin napso na to. Pagdul na to. Hakabayaan sin napso na to. Iwan sin syahwat na to. Waira si Manyang. Sa immatan masanyang. Sali datiyo ridiki dihil kanya si mahasot si mahatinggi. Iwan mataud. Piag-enjoy niya. Labay rin nga malano. Labay rin nga kasutsihan. Labay rin nga pagtaat. Pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yan. Inusog manayaw bang usog. Siya yan. Imbabae pilihan bang babae. Ngayon pa nga subo na to. Subo na to imbaran na to. Pangasubo na to, habaran na to. Lamod da ba kita ni deng hamang arihilan sin Allah Ta'ala sindirihilan tungbas.
ay sadya ka imian, baya-baya na sintuhan. At mataod na, tawiyaw ni miyan na, baya-baya na sintuhan, tungbasan na ibandi. Piarahan kau nabi. Piarahan kau sulat ini. Ingkatahan hinang mo, biyaitaan ni natulan. Plansyado ni natulan. Nah. Hasabab sin pagtauhid sa bundal, hasabab sin pag-iman sa bundal, nahambuok. Imano siya dunya ini, naghangka atay. Nahambuok imano siya dunya ini, naghangkalapal. Nahambuok imano siya dunya ini, naghangkahinam. Into yan, unin nakabutang kanila roon, asidko binniya. Bunalim pagniat nila. Wairun niat puting. Na hindi ko naman sa natuin. Asid ko bilkaun. Di sila magpuputing kabtangan. Bainahu wa bainan nas. Bainahu wa baina akhihin nas. Antara niya iwan sintay manghud niya manusia, di siya makakaus mumuting. Aula na tuod, patuhan. Amo yan to. Sidkun niya. Sidkul kaul. Wa sidkul fi'al. Bunnal inniyat. Bunnal in kabtang, bunnal in hinang. May ta na bunnal in tuyad to. Miyagad sila hama'rifatullah. Wala sila miyagad hapagingat nila. Yan, mga tayo manghud na mo. Amad timbay ta katuti hapangadyan na tuwin. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Inadis rawahu Muslim. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya babay ta na to na pangadyan lima bay sa sabuton na to magbalik. Zaka ta'mal iman. Kana naman niya inlanab sim pag-iman. Insukal nganan mo sadya sukal bang muri ka na naman, di mo kaingatan sukal. Namaita kau na kaiyan sukal, siyabab, kaya na naman mo na. Mag-ariad biha uning sukal iwan asin. Sukal puting mag-ariad iwan sin asin. Nain sukal kaya na naman mo. Nung mo, sukal sa ini ba't mali mo? Bang mo kaya na naman yung sukal, mali mo. In naghinanghad to na hinang sukal ikaw, iwan sin iwan mo, hinduan kau sintuhan, subay makauna. Ilanab sin pag-iman. Kaya sarapan na yung tao. Sinhalo-halo. Sarapan na yung tao, singginisan babara, papagkaon. Innara pa klinik narana. Innara pa hospital narana. Pag-asubusin kampung, unulong na doktorin sakit niya doon. May si makitintihan. Hinagisin doktor, hipo intihan niya sim pagkaon. Subhanallah. Sinyaon matao da pang daig niya.
magtayak sinlima, maglupot sindila, ulangin pagkaon. Sakalin siya, diha pa ospital, hipuin tiyan si pagkaon. Turayan doon. Nah. Zaka ta'mal iman. Kana naman niya inlanab sim pag-iman, iwan lanab sim pag-tauhid. Bang niya maparagbusin to para kalay. Pinakamaluhay. Kaya sigpitan nintaw. Yung pagkaon, lawakon tuod sintaw, uno ni pagpasa sarap sin pagkaon. Yung pag-inom, lawakon tuod sintaw, uno ni pagpasa sarap sin pag-inom. Ini nito, ano ay paglawag, yaw nasal. Buko niyang pakaw mag-research, buko niyang pakaw maglawag. Basahon mo na din ini. Kitab Allah fi aidikum. Insulat sintuhan niya rikato taniyo. Tadi na ito na pagbasahon. Insulat ini, tiyataw na ito sadya pagsapahan. Kaano lang naman tingkuran, pagsapahan na ito. Insulat ini, tiyataw na ito sadya, mga mapatay kato taniyo, kakamulong na Quran, pangadyan na ito yung kampong na ito miyata ini. In Quran ini hinang nato sa jabi dagbo si pikitaring ding sticker. Yadtin surah Yasin, yadtin Allahu Akbar. Yadtin la ilaha illallah. Imbarakat sin la ilaha illallah. Indayaw sin la ilaha illallah. Pununin karayawan haut sin langit iwan sin lupa. Di makaato hakarayawan hiri-hiri sin Allah Ta'ala hakabtangan la ilaha illallah Muhammadur. Nahaw kita nyo masa na ito ini. Hawiran sing syaitan in lapal. Ay kamulong na maglapal. Makahupusan umul. Tagpurullahan. Makahupo umul. Ay kamulong na maglapal sing kalimayan, humawpin umul nyo. Bapa, di dahi kaganap, di dahi sa likaupo. Naita, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala. Zaka ta'mal iman. Kana naman niya lanab sin pag-iman. Bangdunin to ini. Uno yan mga anak po. Man radiya billahi rabba. Hisiu-siu sadjarang kato taniyo. Kaya kuyakan niya imagtuhan tunggal pa Allah Ta'ala. Kuyakan. Indayaw para sa hansing kiukuyakan. Kiukuyakan tao pa tao. Kiukuyakan tao badyo malingkat. Kiukuyakan tao pagkaong masarap. Kiukuyakan tao sakatan masarap. Kiukuyakan tao sing kukulangan masarap. Sakali wala kiuyakan tao nagtuhan. Kita yan doon. Raditu billahi rabban. Subay sa room sa adlaw, kauhan tagupat ka dyan, ingkuyag na to, magtuhan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, khaliquna.
Raji ko na. Nagpapanjari ka to. Nag-anughara ka to sing kakukunahan niyo. Amoy nag-amulahi singkatan pakaradyaan na to. Yan mga to. Na nagkuyag man kita ni sing kakuyagan ding hatao patao. Temporary na. Di da kapangandulan. Dahil nga sa babyan, kuyagan, bihaon pa kubusing kakuyagan, magkano na iban sin nagdihil kakuyagan. Adapun in kakuyagan din Allah subhanahu wa ta'ala man maglilingkatin dunya ini hinduan sa jasintuan akal na palingkat nila nabiya din na indirect ding natuhan hinduan sa jakaw sin Allah ta'ala aturan yung pakaradyaan si manusia. Sa kawa, dahil Allah Ta'ala yan. Khaliku kulla syai'in paqaddarahu takdira. Biubutangan dayan sintuhan limit. Aun dayan pakadaran niya. Katantan. Ay na kau magkuhan sing kaimanan, tanto habaran mo. Aun limit mo. Biutangan kau sintuhan limit. Haummul mo. Katantan pakarja. Pagpakuyag ka, Tuhan. Nabiya din indagbos sing kuyag mo. An tarikil iman. An tarikil tawhid. Bukon labay ring asin. Labay ring kawasa. Labay ring halingkat. Aturayan Tuhan. Amin tauhansam. Pila tahon din pagkahansam niya. Bukon na si hansam. Sa bang siya hansam hahinang. Hansam hasipat niya. Misan siya wala na riyadun niya. Hansam din pagtaga niya. Turayan Tuhan. Ampay bukon. Yari pa dunya. Bukon na siya hansam. Misan pinapangatod ni habaran niya hansam siya. Bukon na siya beauty. Misan pangatod niya sa amin. Makahanggatos tagkay man magsamin siya. Paunahan siya. Patay kuran niya. Apabila wala duunin lanu kabayaan sin Tuhan. Inna Allah tayyibun. La yakbalu illa tayyiba. Inna Allah Ta'ala. In kabayaan niya marayaw. In siya puunan sing karayawan. Ang panabiyay tak kato ining karayawan. Kalasahan niya im marayaw. Roon kawa kabayaan niya. Buko namin marayaw biyay tak sin tao. Turayan Tuhan. Biya din ni kaingat mo pa Tuhan. Biya din ni kapag ingat mo pa Tuhan. Hinuan na kakawyan. Ang pagka mo mag-ingat inipon iwan tag-ipon hoon. Nauno yan. In pag-ingat mo pa Tuhan. Aun labayan niya. Muna-muna. Alamat sa lagu-lagu. Biayatil kauniyah. Aun tanda ayat. Kauniyah. Amin ayat na may tay katutan yung sinaun to din Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman niya. Dahil nga mga parman niya hasurat upos sila. Parman si mahasut si mahatinggi. Wa min ayatihi. Al-laylu wan naharu. Wasyamsu wal qamar. Ayat manunjuki hikabatok sinakal tani
Hikabatok sin jantong taniyo. Hikabatok sin pito ang gautabaran tanyo. Panagpepanjari. Dumi wan adlaw. Way nakat-control sin dumi wan adlaw. Asyamsu wal qamar. Dum iwan adlaw, bulan iwan suwa. Sa lagu-lagu alamat, hikabatuk si manusia pakasutsihan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mahinangin pikilan niya, pikilan malumi. Di mahinangin jantung niya, jantung malumi. Di mahinangin atay niya, magniat pamangi, sa niat sadya pamarayaw. Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar, wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ay kau sumujud kataan pihak panjarin. In kataan ini si musujud pa Allah Ta'ala. Ya kalituan, sambil pahansan niya, dagbus sumujud na siya. Pag kita ni hasamin, sung niya manaw hansam siya, sumujud siya. Ang paniyabay taning sa amin yung panaw ko hadlaw ini, ako in superlative. Oh. Patao, na patuhan, unukaw. Unukaw ang patuhan. Bang mo kakausan ni Baita, ini kau superlative kau patao, na patuhan unukaw isam. Kaya sabihan mga tuan, unim Baita kato dahil ni, wasjudu lillah. Tunggalan niyo sadya yung pagtag-ipon niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan pakaradyaan niyo. Dihilan kamu sintuhan rezeki. Kau makayan long mo isa ni budget kon sa akin ni makaibadat marayaw. Yan tuhan ni siutin mabasag kuma, siutin mabasag lumawang. Yan. Nah. Raditu billahi rabba. Bang kita niuri kumuyagin natay na to magtag-ipon patuhan sa kimuyag kita niyo pagtag-ipon patao, pagtag-ipon panapso, pagtag-ipon pasahwat. In luna niya, in mahasil niya, biya na sindi magbusa masa na to ini. Maig na yung pagtabang, maig na yung konsensya, maig na yung kasabar, maig na yung kabayaan sintuhan, makad to na pakabayaan niya, iwan siniyakaran niya. Nauno yan. Payamain sin Allah Ta'ala. Udkhulu pis silmi. Suod kamu, ay kamu magguwa. Nasuwa ko ng baran, muhauno ko yun, halaw mataw hakuwa. Nari mo kay ingatan, halaw mo no hakuwa uno. Udkhulu pisilmi, suod kaw pamasanyang. Nalupas na ibaran mo, bangkaw buko na pagtuhan sa punan. Raditu billahi rabba. Nalupas na imbaran mo ang kawala simud pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa. Raditu
billahi rabban wa bil islami dina udkhulu fis silmi. Sud kamu magsama-sama. Pamasanyan. Naisyo rin masanyan. Amo rin naglano. Amo rin nagsutsi. Amo rin miya kadatiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malupas na imbaran na to bang kita niugi mo nga kabayaan sin Tuhan. Bang kita nuri kumuya ga kabayaan sin Tuhan. Iwan sila. Naita. Aturan yun yung kalingukan ini. Magduruhunin masya magduruhunin kahalan. Maita. Bukun sarain iagad cintao, kahalanin iagad cintao. Ya sa upama maggunting, inusog. Inang kabulan, makaupat maggunting. Pituan. Makita siya maggunting, pula yung pahansipak, puti yung pahansipak, maggunting na isa. Makita siya maggunting, kabahon, malaggun, pataas, siwi mari, gantian na isa. Ginis babarapan. Miyaga din tao hakahalan. Wala miyaga din tao haatulan. Kahalan ni iyagad, wala miyagad haatulan. Pisukuun kau sing kahalan. Sipukun kau sing kahalan. Yan tuan. Nah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Makuyag ako. Magtuhan tunggal pa Allah ta'ala. Hikarwa makuyag da ako. Mag-akamahakamin. Ay ikaw tuan gumawa dingaan. Daon na to, imbaran na to, iwan sinanaka po na to, sumud pakabayaan sin tuan. Bang wala doon imbihan dagbus, nalugpas na kita, iwan sinanaka po na to. Malugpas tuan. Imano siya dunya ini majority, wayroong mabaya panalka. Harap po, pasulwa kata. Dengan sabab yan, mga anak po na mga tiranan, ayaw na to kalupahanin mag-ingat patuhan. Bukon mahunit, siya kita nun nagpahunit. Atud kau palangit. Amin doon bihaon. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Ay kau sumujud. Ay kamu sumud. Ay kamu sumud. Ay kamu sumujud. Happy panjari. Amin nagpapanjarin. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Harap nyo pa nagpapanjarin. Bang, matan kamu. Abang bukunda matan. Asa biya nahanin tao. Bang siya naghawal-hawal, biya nahanin tao. Sa bang matan, in kuntum iyahu ta'budun. Bang kamu matan magtag-ipon da pa Allah Ta'ala. Suwayang pagtag-ipon nyo kuyag. Suwayang pag-aaraman nyo halong kakuyagan. Nabi akong biya, naksusunig kayo na. May bako lang nakapag-aramay, ni biya strict tutuod. Amping kayo na aramay lang na wirun bawal. Uki katan. Nagbabadyo ukira, way badyo ukira. Ya subhanallah. Protection sa lagu-lagu. Pag-ayad kayo mo bang reaction Tuhan. Pag-ayad da kayo mo bang kauliyang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahita, siya nagpapanjari kayo mo.
Way nahinang mo, habaran mo, misan hanglo, puway kaya kanap mo. Pagmaltab attitude. Imbeta kay mo sintuhan mo. Kaya nga sabab yan, janji sinallahu ta'ala, hamanga sila. Miyakad hamarayaw. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sa bunal tu di mga sila namamarat saya harukun imanunun. Sa time piarat saya nila. Yamalan nila yung kabayaan sintuhan nila. Bukunin yamalan nila kabayaan nila. Saka wa in yamalan nila kabayaan sin Allah Ta'ala. Lahum ajrun kabir. Aung kanila. Kanila sa jaway kaniyo. Ninamay tak kanila sa janya yan Tuhan bukun. Kamoy nanyaya. Maita. In sila naglano kabayaan sin Tuhan. In sila nagsutya kabayaan sin Tuhan. In sila simud pakabayaan sin Tuhan. In kamugi mo. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Sakisab. Timap pasing karayawan. Misanin pangatud kanila paisi di nga dunya sila marayaw. Wa husnu ma'ab. Sarayaw-rayaw hulaan si mga tao yan. Hadlawan na kana. Ato na yan tayo mangub na mo. Dahil nga sabab yan, tiyanto nila. Di na sila kumuyag sing kanapsuhan nila. Di na sila kumuyag sin syahwat nila. Kabayaan sin syahwat nila, way na. Kabayaan sin napso nila, way na. Nahauno na. Kimuyag na sila kabayaan sin Tuhan. Maita. Pahulaon sila sinallahu ta'ala pamasanyang diha dunya iwan adlaw akhirat. Pula-pula mimasa na ito ini. Mataudsin susa. Uhironsin susa. Naunway na sususa. Aun. Nahisinway na sususa. Amuin kawan tak upat kajam. Natutug ibang bati, hapanawan ibang bukun, malamay ibang bukun, into parakala, ti mataallok panagpapanjari. Ti mataallok kinatay patuhan. Ti mataallok kinsuara patuhan. Ti mataallok impito ang gauta baran, himiwal pakabayaan si mahasut, si mahatinggi. Dahil nga sa babian malanu, dahil nga sa babian sutsi, dahil nga sa babian yadto sila halawom sing kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun sila halawom sing kabayaan nila. Nah. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin rasula. Ivan makuyag kami. Hanaraak sin Allah Ta'ala. Nabi hinapusan hijunjungan namo alaihi salatu wassalam. Bang mabihaning kahalan si manusia. Wailingog dia bawa singgo. Maita tiatangkis siya sintuhan ding hamangi, ti matangkis ba siya ring hamangi. Tulayan tuan. Maita siya tangkis sinallahu ta'ala ring hamangi. Sabab yan yung signal sinatay niya, nag-ihlas pa Tuhan. Sabab yan yung signal sinsuara niya, wala siya nagputing pa Tuhan. Sabab yan yung signal, sinhibal, simpito ang gauta baran niya, hibal pakabayaan sinallahu ta'ala. Na mura-murahan, mga anak po na mga tiranan, mumusun na to, ingkabuhi na to, ayaw na to, paibukon, sindiha dunya ini, wayron tuod makaibog di ka to amin piaibog sintao, imatan makaibog. Amo na yung piapaibog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita ni wakatan pakaradyaan kabayaan sintuhan.
in wala na runing kabayaan sintuhan, tumangkis kita niyo, iwan maghali kita niyo, sabab tantuhon na to, bang kita niyo roon, malamin kita niyo singi. Sumagawa, bang kita niyo roon, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pagdaakon sin Allah ta'ala, marikato, aun hipara marikato sin Allah ta'ala, pabaitaan kita niyo, ining karayawan mo, inuin susungon mo, ining datungan mo. Na murah-murahan mga tuan, ini masapaat kita niyo, iwan makalamod kita niyo, dahil mga manusia, magpaulong patuhan, bukon magpaulong patao, sabab di na to karausan ng taulungon, sa bangkitan ng iulong sin Allah Ta'ala, karausan sin Allah Ta'ala, paulungon ka to in tao. Na murah-murahan, piya pagbarakat sin Allah Ta'ala, in gianap na mo pangadjian, hawo nga simpag-iman, tutub na hajarid to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.